Sab sini ba ya bu pangno guys comment kai sabe di ku pangno nan bong bari dok panggai hari kan anjay nan sama anjay ini kai sam kawai kawai kuayo min para dok jao okay tayo dulu nya enggak kayak kalau lagi ya on bagai sini kawan yang ayo baik jangan sak jangan deh asli ini berkamu nih bahaya happy dah saya baru mau disini dulu enggak kita senang sekali ani viewers dong like, subscribe, share video guys. Let's go. Ada masuk. Baru gue lagi. Dan ramai lagi. Ya, guys. Teman-teman sama-sama. Apa channel subscribe ya, subscribe ya, please. Like, share, comment. Let's go. masuk borok proyek ini kalau time berapa ya around 2:30 इस रत्न बरमुरा उसने नाजों में फाइनली बरमुरा का तो बना उसे अब हम पता ही तो जो पता बताओ Ada, ambil ya, heavy ya. Guys, sampai lagi bol berapa ini ya lo. Kujung sama jadi kan? Yang kita dalam rumah ni, kuai, orang bisa apa lagi? Sampai lagi kan? Mana boleh ni? Auto picture ni. So guys, kuai dia usah pergi. Pulang berarti Malaysia yang orang tahu semua lagi di sini. Oh, Borong Medan area. Inggris sini. Kuai semua lagi ya. Tahu no? Sampai lagi hingga coba jalan. Ini nak lalu pagi banyak orang nanti. Tahu kan sini? Nijinok ba? Kita sana aja, pakai apa? Ini viewers dong, no? Ini kalau udah sih, kalau sampai lagi, bisa mulai turun like, comment, share lagi. Dan kita pesan
Terus follow sini kayak guys. Kayak bisa nonton video kita kalau kayak mau. Kenalan bang dari video. Saya kaham gay, hai no hai. सब बोले ये अब ये लगे थे ये तुम कौन मैंने हम तो जाऊँ तुम जो है Ay! Nanti ya bulu. Nanti ya dadah sih. guys हम सब बोले क्या सब बोले रेस सब चले मखलाओ आवा पहले लोग इतना पार रहा होगा bless हम तो yang Pindah rambut ke depan. Senang nunggu saya kembali dengan merasa sini baik. Di sini komen kerja di dalam. सब sini baik bukan guys komen kerja beli. Om tamu pang nak sini lagi. Bukan apa? Di sini komen kerja. Guys, black fresh banta. Bisa semua orang jaga motor. Kalau kan ni loh, biar mau betul di ni betul yo ni jatuh jangan no. Even mau sedang mau saya mana, parau pakai nanya. Bisa fresh, makan jangan dong. Baik sudah. Nanti mau kena. Motor jeep. Kamu mau dong